Holland Miron Fola Alo titat mai ni Kapalo mem candidate te campaigner te min venga min hol him tu pathian ne na saberin lom thu ko soi duwa accident tok lova campaign kan ti theina turin ka trong try thina amaro chu khami thleng thei tura preparation turu zero ataka ria chen pui tu kan event ka ria tunin sara hian kan senior tam takte kum lama po la upalu tuklo candidate tan po la thae em hlom turate an ming kan sei kim seng lo bonga chung chuan ke zong kalo ola nge an ron tia kan thei lang ti ka law khop mai kan senior te na anin pek na awanga e buena hian candidate thar 30% mi som pani kan nei theya tin chu ba ka congress chu atanga e candidate prim hi kan nei thar ta vek kan nei thar ta teu boka chu ba te po chuan kan senior ten hun an kia na an tom ngai theya an ni hi kan thei hil mia lo turani doctor lo than ho lo hawin ke ni zong kan lo ol hiange an tia kha pakhat la sei duwa tin mi balming ka sei nol no nei sei lo te ni thau boka wangin min lo he tiam gula kat kho hoi zim to a biala kan han lung chin to khan chuan doctor jebi lu na hi a ming ka sei lung that maya kata na trangkai maya e thei to pin ba ala ni tin pulal thara ne punun moya u hei hi aron trang na sa me boka kabiala po street campaign te miron nei saka ina mi malin aleng te boka tin ka soi mai thei mia lo thu u ho la hian har satak kara ser chi pa an campaign ma thuanga an campaign puya tin in enge ma za ta ka kalda hian mun nia chuan u holan miron fola alo titat mai ni kapalo mem den mi mal ming kan soi den kha ania John Maria Pizzo Pari puloni thang do pui hianin trang em bokani e heng kan han soi te tu ma ta na thik tur chi ni lawa ria ta wangin kan soi ania party pon mi om vek ten no ni bok wangin ten party chunga ke ni na kan phiat mia lo fel thup mai le ani turang lo ni thup thi na kha thalai te mahila te media lam te khangina tlai war khopat dan lo to thin wang kha alo nia an chunga hian kan lom em bokani chu wangin boin lom chu soi nia hian lom thu li lo wi chu soi tu rom lo ve e thanem ngai thi la han soi bel tur te chu ahunin zir se chuan kan vice president na soi ang khan soi tu ra omanga san chu politics a kan oma in than hi kan mat chon reng do ra ni a rang in kan mat chon reng do na chu ang tu ra ta chuan result te han chuak sengin result chuan nu te po review kan tiang chi te po kan la nenga kan how to ten khati zo khan ngai tuanga kan candidate zong te an tho ha zia hi kan fia tin an tin lo hlawa thok tu zong te po hi buela hian in chuwa lom tu ka soi ni lom me kan ngai thlau ta kan khan kan campaign chung zong
candidate te campaigner te min venga min hol him tu pathian he na saberin lom thu ka soi duwa tin bawanam hun ngak tu campaign committee te monitoring committee te finance committee te zawai chunga lom thu ka soya ro man na fer tak inon soin finance committee lampang finance lampang chang tu te point kan momo tur sum ne pai te ahun taka te min ron ro man sak thia heng te wang hian lom thu ka soya in AICC mi khwal lo dong songa lo boi pui tu te chunga lom thu ka soi bokani tin kan thalai ten street campaign an bo sai thina chunga chuan ka soi tu chatak tak te longwai chokal thin te zong zong chu kan lom thu ka soya abik takin sa ko zalen na tur chungchang lampanga thanem ngai taka thumin sil thin tu dr van sang lurate le puviel tlong ate chunga lom thu ka soyani tin mahila te kong tin renga bial tina hu takin tur tumin thana hian main la ni ti ke hia zawai chunga lom thu ka soya kan GS ku zon siam ku ngapo heng street campaign a hian an chorim le maya ni chunga po hian lom thu kan soi du bokani tin kan ho tu te min du sak tu te an chan chin min ron ngai chang reng tu te le an bial chunga te ron lu ta min ron campaign pui tu zong su te chunga khan lom thu ka soya wenia un thotak min patu pathian ne na lom thu ka soi ni ka lome accident to ka nun na chan kan mi lo nin ka ria kan candidate sei lo kan party worker te zinga po keini kan campaign na huna phei chuanin step ra suala lum vak theina tur hi tam em maya thalai fit deule thalai lem lo fit lo tak tak kha e thanem ngain kan kal so suawani ka lo le ka trong try na thri na chu khat yang kong bu man lo le step lum pal lom tak tak kan ka lai khan accident tok lova campaign kan ti theina turin ka trong try thina ka trong try na pathian sang nin ka ria nge ni election la face ve ngai lo MLA candidate kan han nia thil riat tok lo te handai sual de nok te kan neya chunga chuan kan party kan unit try tu te an puiling hlom lein ka ria kan an chet fu lo de zok te po a che zong mi pot niam zonga thu la loven mi khu moi tu mi cover sak tu kan chet fu lo han step sual zok po mi khu moi tu mi tuam dam sak tu an trang zar sar thei te kha alom om katia so wangin Aizol North 1 keima constituency b ka kan block le kan unit le kan campaign committee member le froi tu te chunga lom thu ka soya lom thu soi sen lo ka ba ni ti kha helai ten kan soi duwa ten ADCC te MPCC le AICC lam te le kan committee frang froi tu te an fakom le maya keini ang mithar tan phei chuanen an chen fakom nu le ba ni an thin le mai thanem mi ngai puyem maya kan thin tok lo na lai te mi ron cover sak zar zar mai te kha alomam katia kan ka dei trend khat hey candidate MLA candidate la ningai lo kha atam zok kan nia kan congress candidate jinga khan chu kan thian dang te poina an experience tho ni ten ka ria feedback rang ka huwa alom om katia tin all india congress committee lama tang local te po khan than he man ngai helaya an rot in campa ten manifesto chungchanga tele malak dan tur chungchanga te idea tha tak tak an ron thoa
an idea zong zong a kha Mizoram rem chang vek lo ma sela Mizoram mila her rema kan trang khai pu em te tam ta ka omani ti te kan riat la na train ka ria kan AICC lam phoi tu te helaya election campaign chunga ron om ngat khang ho te chunga po khan long thu ka soi bokane ten ka sang khan kan MPCC le ADCC le kan frontal organization phoi tu te thnem kan dei te tan mi ngai saka in puina kan dong na sa ke amit mal tak phei chuan ka dong na sa le zualin ka ria ke ni ang first timer te phei chuan en na chang hriat lo kha kan lo nga khop maya mi fin chwa mai ne laven an ma ni thanem ngai na in an ma ni enge ni mazon theba tran la in campaign te po mi ron ti sakani kan hruai tu te nomination committee ten candidate turin min han ruat vea alom om katia an chung alom thu ka soya di chen ka soi tong khan min support try em maya kong eng kima kan na chang kan hriat lawa tele kan tlin tlok na te mi khu moi thiam em maya khang song a khan lom thu kan soi du boka ama sabera chuan Congress party hian pathian in min kai hroina hian lom thu kan soi angai ka ria atun kum lungle municipal council in than chhovel VC by election athen laya kan boruak le in than don haya kan boruak kha chu ai thau view in ka ria khami min kai hroi tu pathian le kan party president zom tak senior vice president zom tak le kan vice president zom tak le kan ho tu rang te min kai hroina masai lom thu kan soi ni in than don chevela khan MPCC hian kan phak ang tok chuan boruak kan siam ve na sa ai sen po kan in seng na sa ni Rahul Gandhi ron kal yatra ron nei te kha te en mai chon kong zo ang mai te kha ani mai thea mi tam tak u da na chuan amaro chu khami thleng thei tura preparation turu zero ataka hriat chil pui tu kan event ka ria he kan campaign committee te kan mahila te kan social media department kan thalai te kan NSUI thengin kan transport department te kan DCC te an boy zia kha ataka hriat chiang tu kania bi ka aron lu tu te kanan ti kha arrangement riwat te po kha mangan thak takania pura hulman diaron zindon ni kami zana nga te phega chuan mu an mut mang karing lo ni kan ho tu tam tak te khan in pek na te khan alongom ka ti me ma kan party president Mizoram district sang ba kha bial sang manitan thanem ngai ana to lai poa kan candidate dangte puitura le district anga puitura akal thei mai zel te kha lomum ka tia aro pui ka ti khop mai chu tiang bokin kan ho tu sang mani hlok na om lo mani seng sova bial sang azin in volunteer top kha kan tame maya khang hu te khan Congress party hi kan lovan la nung ti ril ro lang lo thei lova kan media department te press conference kha kan in than chodon a khan meeting an nei top mai ni isu sang ni khata press conference pani hial om te khaw mania a isu atama chutiang point social media lama an theyang to kana sain boro kan siama kan campaign committee te election monitoring committee te MPCC bika nina nei te chu kan ti tur renga te po kong le lama ngai tai la amaro chu kan DCC te kan mahila kan thalai te po street campaign
chum lo chat lo in thaing zak yen nei ta ka helo kan campaign committee lam hian an chiang ka ringa chum lo chat lo wa kar tin mai street campaign nei te kha aro pui ka ti hle a bial tina mahila borok a tha em ema kan unit pui zok te man lo chak lo na de wa po a mahila zok a oi nung tu anon the te kha aro pui ka ti hle mai chu bi pial lama AICC kan ho tu te ne na lom thu a soi lo the lo wa khatia phang mi lo wa kan thiang to ka campaign a ma kan lak theina te po kha AICC kan ho tu te le kan party president som tak ten AICC an dor na ani ti te po kha min chet piula a train ka ria chu bi pial lama kan XMP punal sa pa te ho te kan ex MLA te kan ex minister te po an thianga man lan sa zan khat chu kan ti teng puronol sa panen hian kulikona kain tok heu mai zan rei tong renga kan tan an lo campaign khania in tina hanan lo lu ta ke po kha khami zan kha kan venga kalen chumani kan in tong chong mol maya khang candidate pon kan hriat me lo an milo len sak don ani ti po kan hriat me lo khang milo len sak tu kha candidate tin hian kan nei teu ka ringa ni chu van candidate zong ai oin lom thu kan suitel du boka chu bi pial lama kan theihil mi lo tu chu secular alliance kan thopui te MPC le ZNP te po khat an thei topin ma minon lak pui ni chuan ni china kan soi to nang in PLC tuang ate taksa chaklo chungin Mizoram mun sang kala Serampur College kan principal puwan sang ura te pon hun sang hun chep takara ni khata street campaign voi thum voi li te ni nei pui manani an ni ho te in pek na te kha aro pui ka tia I theingil theimi lo chu kan sound and music committee lam point che thain ka ria enga mo lek a party in ti tur ti a chuan an lo che zung zel maya he voi nia te po zai ngai om tak kan an nei theina chan te po an manin kini ho boy ngai me lo arrange pen no siam thin wang ani ti kha chiang in ka ria a to kho bera chuan kan block le kan unit te mun ti da an bu no min ka ria kan bo ro le min lo kan no mu thore de to a amar so in thandar or ni tak ta chuan tho so thea anom le Mizoram dung le wanga kan congress mi te le kan congress leina tu te in thandar or ri china an ron tho kang so the de kha aro pui ka ti a chu vain congress party hian rural chu kan no na nei lian le ni ti a chiang le in ka ria chu vain mi thum vo chia tur hi an thak don in lang lo boka ni thuma kan result hi eng po ni se kan lo to thin na kan lo changa sarkar na kan lo changa ni pon alom thiam dan kan thiam angai ka ria kan tumang ram kan theng talawa kan lo hlo cham tang hlo ani pon chuta po chuan pathian ne na de kan mi pui te ne na kan lom na hi theihil a thiang in ka helo chumi tur chuan thei top kan chuat lang lenga poimo pera chuan kan grassroots ta let le thewila man zana nge candidate ho kan president in min ho zan po khan kan soi na sa to candidate kan niang in le politics ai chuan tla thei kan ni ti thechunga he election hi machon kan ni taw ve ka chuda chuan ho cham ta po om thei lotlin na pom thei a to kho ka chuan pathian thu ania pathian in kan huna ti ni chuan lotlin na kan chak tang tura te po ngaya opposition role tura kan party minna do ni pon opposition effective tura kanin siam te po poi modon ka hia in poni se pathian thu nia kan phang tokin kan theng tokin pathian he na po chakna kan dila kan phang tokin ti sa theng china chak turin kan beitlang boka khang song zo khan Mizoram dung le wanga congress a kan worker zong tere mawana thanem ngai taka thok tu te chunga
in zawai chunga lom thu ka soino ne ka lome